Om Swastiastu, Rahajang Semeng Semeton FB sang sami kecunduk malih sarang titiang galai sane mangkin titiang nyarengin ngewacen cerpen live ring Facebook ring suara saking Bali puniki kelaksanayang sekadi hashtagnya nih suara saking Bali mai bareng buduh puniki wantah napi wastana nike memeriahkan HUT Republik Indonesia niki sisane ngawinang titiang malih kalian mangkin nyarengin acara sane kemargiang oleh suara saking Bali. Tinggi semeton galai sane mangkin titiang ngambil silih sinunggil cerpen utawi satwa cutet saking cakepannya nih sane memurde niki meme mokoh cakepan kekawian Pak Putu Oke Sukante. Cakepan puniki wantah ke basa Baliang oleh Putu Supartike lan Pak Ide Karaka Kusuma. Nike sane jagi ambil titiang galai sane mangkin. Ambil titiang satwa cutet sane memurde ia ngeling di malun tipine. Anake ngaukin ia wayah dalang, pekak dalang. Ya diastun tusing dadi dalang, nanging kerana dueg mesatwe, ia kecacat lan ora hange cara dalang. Ia dueg pesan nyatuang, indik liake, animasiat di langit pesisi sanure. Leak liake ento, ada animarupa tatit, oncor mekeber, utawi gulungan awan selem. Rikala mesatwe, limane tusing ngoyong-ngoyong. Persis cara dalange ane ngewayang. Ia masih dueg nyatuang, indik pengalamane ngengkebin pasukan nikah di sinalih tunggil desa. Pasukan nikane ento tusing ngidang nepukin dewek nih ane mengkep nganggo don biu abidang. Anake bisa engkel kedek ulian ia dueg mebanyolan. Nanging diken kene ada masih ane gedeg ulian kena sindir. Sambil langen nyatwe pepes masih ia ngewalek anak ane ade di kenehne. Ia tuah sinalih tunggil anak ane kegugu di desane. Duga seterune. Ia dueg silat lan dueg ngigel topeng. Ulian unduki ento kanti matuh lebih teken ulung dasa tiban ia nu kekaukin dalang.
Munyin tihinge ane saling kosot di pa umane. Tuah timpal hidupne sewai-wai. Punyan kayune bet ngainang embon. Cara alisne ane samah ngembonin batun peninggalane. Rikala ujan bikule makecos ke umahne ane benyig lan belig. Rikala ento wayan dalang pesu uli kamarne kerana maderate teke kemu. Awakne bungkut cara huruf C. Kerana subetua lan sejabaning ento uli terune ia subedadi tukang kayu. Ane geginane sebilang wai tuah nyerut kayu. Timpal-timpal angkatane ane ngudanan teken ia sube pada ngalahin. Kurenane ane ngudanan teken bin pitulas tiban masih sube ngalahin. Kitu masih pianak ne ane menyame aja kekutus tetelu sube ngalahin. Kanti bin pidan wayah nepukin sekebesik pianak wayahe ngalahin mati. Kenapa urip wayahe onden bancu teken ide Sang Hyang Widi. De memunyi keto wayah. Tiang ajak mekejang nu perlu teken wayah. Keto munyine maderate cucu johne ane jani dadi direktur bank lan ngoyong di kota Lenan. Nanging sebilang mulih ke desane, ia setate mebuake ngelalinin. Ngabang gula pasir utawi dedaran ane Lenan. Diken kene baju utawi pipis anggonep gagapan. Yening wayah inget teken dadong ceningi. Rasane onden makejang utange kebaya wan wayah. Ia inget teken dadong ne maderate. Lan anake di desane hormat ulian baresne. Nanging wayah subuh mebelepati tekening panegarane. Wayah pejuang. Wayah veteran. Dadong ceninge masih liu nolongin. Mekejang pejuange yen tuun ke kota. Mengkep di jumah ceninge. Bange ngidih nasi. Di subane mahardika lan pejuange ane tuun masih pepes mepupul di rumah dadong ceninge. Dadong ceninge setate inget teken wayah. Apa ane gelahange pasti bange wayah ngidih. Apa ke ento padi, bas, dedaran, apa aja. Ngude wayah tu sing terus dadi tentara. Cara wayah sarke. Kena aturan penyaringan. Seleksine kewah. Wayah sing lulus. Kerana sing duweg nulis. Wayah dalang kedek. Sekadi ngedekin dewek nih. Kengkenang nagih lulus. Mas sekolah di tengah alase. Tun uli gununge. Ngalih gae kemu mai. Sing man.
Kang Wang dari tukang kayu kan ditundune bungkut. Cucune ane loh teke ngabang teh. Wayah dalang nyiup tehe ulih cangkire. Rikale limane nyemak cangkir ngenah pesan awakne bungkut. Maderata mendep sekadi anak sube ngerti kengken sebat. Kenah ne wayah dalang kerana tusing ngidang dadi tentara. Nanging wayah sube dadi veteran. Maderate lantas memunyi. Wayah dalang tusing mesaut. Ia lantas nuturang pianak ne ane dadi polisi. Nanging ken-ken kaden unduk ni jegmaan surat pemecatan. Made tusing ngidang nolongin ibu di. Ia sudange dadi polisi. Jani ia nganggur lan di kapah-kapahe dadi tukang batu. Lakar usaha yang tiang. Nanging tusing ngidang dadi pegawai bulanan. Onden ada lowongan wayah. Sing kenapa? Made. Tuah ia dogen pianak wayahe. Ane nyidang tamat SMA. Nanging jani dadi tukang batu. Nah wayah lakar usaha yang tiang. Maderate nyautin setondane megedi uli umah nih. Rikale ngorte munyine maderate keras. Kerana wayah dalang sube bongol aneh. Peninggalane nu cedang. Kerana sube maan operasi katarak. Liu ane nulungin mayah biaya operasine totonan. Diken-kene wayah dalang ngeling nerima pabaan cucu arep uyadin cucu johne. Cucun gelahne uyadin cucun nyamane. Nanging ih peninggalane lakar tusing dadi tanggehang. Rikala ia mebalih TV. TV ukuran 14 inci totonan. Pejange di kamar tamune. Ane cupit. Karena ditu masih ada baleting. Anggone metanding Banten. Kursi endep ada dadua. Misi meja ane suba buam. Di tembokne megantung potrekan dewekne. Rikala maretuun uli gunung. Kita masih potrekan dewekne nganggo baret veteran mewarna kuning. Potrekan kurnane, potrekan pianak-pianak nih. Wiadin cucune megantung nyelogjag. Wayah dalang ngoyong ditu ngajak pianak ne dadua ane suba mekurenan lan ngelah pianak. Muka kios dipeken lan dadi buruh serabutan. Di malun TV ini ia negak. Sirahne ngelonjo ulian awakne bungkut. Cara huruf C. Di rumahne itu sing adenyen. Cucune neruput subuh menjalan ke sekolah.
nganggo penganggo rapi karena ada upacara bendera. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Cai nawang nyen di desa nene ane ada pahlawan. Lelima ane mati tembake teken Belanda nih. Gitu wayah dalang nyumunin mesatwe petenge totonan di umah timpalne ane ngalahin. Timpalne totonan ane ipidan aja kemengkep di gununge rikala perang ngelawan Belanda. Imade Tirte kena tembak di Seririt. Rikala meperang di Peken. Dugase totonan Belandane nagih ngepung ke gununge. Kecegat oleh teruna-terunane. Lan Made Tirte mati ditu. Bungkungne abane mulih. Anggone bukti yening iya suba mati. Inyoman mong kena tembak di desa Panjir. Ketare dugase menjalan menek ke gununge Semengan. Ia ngalahin kurnane ane sedek beling. Liu ada telik sandi di desa Panjir. Iketut Lanus kena tembak di pura desa. Uli Tegale ia kepung Belanda. Mekecos ke pura. Tahu-tahune kena tembakan. Marah kuda tuh. Ia metakon teken anake ane ngehang satuane. Marah telu ayah. Nyen bindua. Ada masih kena tembak di pabean. Dugas perang terbukane. Pangkatnya kapten. Kapten jasa. Ia tuh singlah rasa jejah. Nanging kalah taktik ngelawan Belanda. Kenapa wayah? Ia ngelawan Belanda. Dia ngalih perang terbuka. Harus gerilya. Cara wayah nih. Buin besik nyen wayah. Nah nih. Anak teruna. Ane wanen. Nanging ugal-ugalan. Liu pesan ia nganggo jimat anti peluru. Nanging ia usil teken anak luh. Mirip di sebilang desa ane entasine ia ngelah kurenan. Lantas kenapa ia mati? Tembake teken komandane karena ngaya uyut. Kone anti peluru. Sinalih tunggil anak ane negak di bucu nyeletuk. Setonden tembake jimatne tagihe teken komandane. Mekejang siap. Ia ajak ke Mekejang ngasanin cara ada di gumine lenan. Ane tusing tain bacane uya dinding hange di sekolahan. Dicepok pindone perlu ragane ke taman pahlawan. Mang penghormatan teken para pahlawane.
tusing ke Jenderal Sudirman, Diponegoro, lan pahlawan lenan dogen. Desa Niragan nih ngelah masih pahlawan. Wayah dalang sedek mebalih TV, yeh peninggalane membah, uli beten selagan batun peninggalane. Di TV ne pasukan paskibrakane sedek menekang bendera. Muride luh muani tegap lan gagah mapenganggo putih-putih. Barisan pasukan mekudang-kudang angkatan masih ngenah rapi. Yeh peninggalane ngetel, mebarengan ngajak bendera merah putih kekerek adeng-adeng nuju puncak tinggi. Gendingan Indonesia Rayane kerasa nebek jantung nih. Telah subuh mekejang nih. Awake tinggal nganti yang mati dogen. Munyine kedingahan bat. Rasange awakne mejalan kuri, nuju ke warsane ane subeliwat-liwat. Dugase enu biur, rikala munyi kedis guake, ngaenang bulun cikutne jering. Kewarsane ane tusing waras. Dugas ento, ieu man panggilan uli tokoh di desane ane ajake bareng-bareng di tengah alase rikala zaman gerilya. Tokoh ini tuah sinalih tunggil pemucuk gerilyawan. Tiang sing taen milu dadi anggota PKI, Pak. Ieu nyautin petakon komandane. Tiang nawang nanging dikenehne ragane masih dikenkene ragane masih nulungin anggota PKI ini. Nggih. Mekejang nih keponakan tiange. Di PNI ponakan tiang liu. Kenten taler di PKI. Ieu selegenting idih tulungan teken tiang. Gaenang tiang bendera. Ngajang barang rikala pindah umah. Rikala PKI ini maduwe acara tiang dadi keamanan. Rikala PNI ini mekarya drama tiang taler dados pengaman. Samian keponakan tiang, Pak. Tiang tenjuari nulak pengidihan keponakan tiange. Ento sube anggon muk tiang yening ragane boyo JPKI, ragane harus nulungin tiang acak mekejang. Nggih, Pak. Uli sekat ento ieu man tugas ngajang mayat ane pegeletak di taman pahlawane. Lakar taneme di setre desane. Diken kene ieu masih man tugas negul 5 anak ane lakar matiang. Ieu tu singidang nulak mekejang tugase totonan. Nanging petenge totonan
Ia orahina ngatahang telung diri, anak teruna, ane lakar matiange. Lan meketelu anak totonan, tuah timpalne, ane ajak ke dugas berjuang di gununge, lan mule anggota PKI. Liu anak ane nututin dewek ne, ane ngainang iya tusing ngidang mekelid uli tugasne totonan. Iya ngengkebang sebet ne. Tusing je mekelo uli dinane totonan, iya sakit. Nanging harus tetap ngorahang teken komandane, yening iya sakit, lan perlu mereren. Rikala mulih uli markas komandane totonan, ia metekin ban jerijin limane. Aku de liune kerama di desane ane matiange. Uli tanggu bedauh desane, kanti ketanggu kangin desane, liune 15 diri. Di TV ne para veterane nganggo baret kuning lan lencana tanda jasa. Ditangkahne tepukine negak meririgan. Wayah dalang terus ngusapin ieh peninggalane ane membah. Muda awake nepukin undukene, muda mekelo pesan awake mati. Atiban sesukat gumine biur totonan, ieu man surat ulih kantor veteran. Ane isine tuah ia kesudang dadi anggota veteran, kerana keanggap kenegaris. Ia bangun ulih tegakane. Kisah-kisah mecelep ke kamarne. Ia nyemak baret dekil ane anggone dugas meperang uli tengah lemari kayune. Barete totonan saluke. Lan ia nyempangang awakne ane bungkut totonan. Munyintinge saling kosot dadi timpal pejalan hidupne. Singaraja rawa mangun duang tali ngantos duang tali 5. Enggih kadipunike satu cutet yang ngeling di Malun TV nih. Kekawian Pak Putu Oke Sukante. Minda benten kekirangan rikala titiang wacen cerpen puniki tiang nunas pengampura akadipunike sidantuk titiang suksema suara saking Bali suksema Putu Supartike nggih akadipunike Om Santi 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 Om.